ndabashimiye mbifurije kugubwa neza mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo nuru ya Mashariki nk'ibisanzwe tuje mu makuru yo mu Kinyarwanda makuru yo ku itariki ya 29 z'ukwa 9 2024 ngenda umushakamba muri Bwana Sentama wiriwe amahoro. Mwiriwe neza umushakamba. Yego natwe n'amahoro. Yego. Na makuru dukoze ku masaha ya nijoro ku itariki ya 29 z'ukwa 9 2024 ariko Bwana Sentama reka tugaruke kuri izi ngingo n'ingenzi zikurikira. Muri mabayi hafi ya Kibira inkuba yishe abasirikare 43 b'u Burundi. Nanone nyuma yuko Nyamwasa yageze Kinshasa FDLR zikomeje kongerwa hafi n'umupaka w'u Rwanda. Bwana Sentama izindi ngingo z'ingenzi nizihe? Turanyarukira Igoma turebe aho umunyamakuru yishwe arashwe ariko akaba hafashwe n'ibisambo bigera muri 33 hariya mu mujyi wa Goma. Ibi byafashwe ejo, byagaragajwe ejo. Indi ngingo tuganiraho turaza kuganira ku mukoronere witwa Mike Mikombe. Uyu nguyu abarwaho kuba yararashe yaricishije Bazarendo bamwe bo mu mujyi wa Goma bishwe ari benshi, none ubwo akaba arimo asabirwa urwo gupfa. Ikindi tuza kureba rero turanyarukira Kinshasa turebe Tshisekedi ngo yaba yongeye kugira urundi rugendo mu mahanga, nabyo turabivugaho turebe n'ibimujyanye. Bwana Mushakamba, tudatinze rero tunyarukire Mabayi. Mabayi ni komine imwe yo mu Burundi hariya hafi y'Ikibira. Inkuba ngo yaba yongeye gukora hasi. Nibyo mu gihugu cy'abaturanyi haherutse kuza inkuba mu Kibira ikora akantu gakomeye cyane ibabaza igisirikare cy'u Burundi, ariko iyo nkuba nanone yongeye irazenguruka ireba ku ruhande ntiyareba ahantu hamwe, irangije ikubita abantu bari muri komine yindi yitwa Mabayi ndetse ahitwa Bwegura. Aha Bwegura rero niho iyi nkuba yagiye irashyikira, irangije ihakubita abasirikare bagera kuri 43 b'u Burundi barimo ufite ipeti rya Liyetona. Uyu muri Liyetona mu kanya ngiye kureba amazina ye nyababwire nuko yakubitiwe hamwe n'abangabo ubwo bose hamwe ni 44 ushyizemo uyu muri Liyetona. Bwana Sentama ko amakuru abyemeza, amakuru aragaragaza yuko iyi Mabayi amakuru yavugwaga yuko iri kurundwamo abasirikare benshi b'u Burundi. Sinzi impamvu bakomeza kureba ibyegeranye na Kibira akaba ariho begereza abasirikare b'u Burundi. Iyi Mabayi yashyirwagamo abasirikare benshi b'u Burundi ariko batari abarundi gusa ahubwo barimo n'aba FDL ndetse n'aba FRN, niho bari bahinduriye undi muvuno. Rero ya nkuba y'amahoro irwanirira amahoro iharanira amahoro muri ibi bihugu byacu by'ibiyaga bigari yazengurutse ibona hari ahandi hatari amahoro, irangije ijya kuhashyira amahoro naho ihageze irahakubita maze hakubitikira abasirikare 43 bari kumwe na Liyetona yitwa Byangandondera. Buriya ni nkaho twakavuze Byanganshaka mu Kinyarwanda. Yego. Ni Byangandondera. Uyu Byangandondera yongeyeho izina bahinye bandika pa niba ari Pascal niba ari Pierre sinzi wari ariko ubwo bizagenda bisobanuka byose. Ashobora no kuba na Peter. Yego. Usibye aba 44 barimo n'uriya Liyetona bapfuye, amakuru avuga ko hakomeretse n'abandi 56 barimo n'ab'igitsina gore. Yego. Urumva yuko iyi nkuba yongeye irakubura ku buryo bukomeye cyane. Rero Bwana Sentama ngira ngo kubwawe urabona bisobanuye iki kuba aba bantu bakomeza gukubitirwa mu ntara zihana imbibi n'igihugu cy'amajyaruguru yabo? Icyo mbona ahangaha Bwana Mushakamba ni uko mbere na mbere kuba barunda ingabo hariya kandi ingabo baharunda ugasanga wareba neza bashishoza ugasanga n'abanyagihugu nk'uko babita hariya barabyivugira bati ingabo barunda ahangaha ni za zindi zivuga ururimi rw'Ikinyarwanda.
ntabwo ari izivuga ikirundi, nubwo ikirundi n'ikinyarwanda bisa, ariko ababizi babimenyereye bafite uburyo babitandukanya. Urumva rero ko ahangaha umuvuno urimo njye nawuhuza n'ibyarimo biba Kongo, kuko Kongo yashakaga guhunga iki kibazo cya FDLR igira ngo itayigaragaraho yihishiye n'ubwishyira mu ngabo zayo, ariko igira n'abo yohereza hariya kugira ngo bihishe hariya bo kugaragara. Yenda ejo bundi baramutse babibajijwe bazavuge bati nk'uko basanzwe banabivuga bati FDLR ntaziri aha ngaha. Nicyo mbona, ariko nanone bibi wakongera ukabihuza n'ijambo igihe Neva yajyaga mu irahira rya Tshisekedi akagenda mu rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, yanavuze n'ibendera riri iruhande rwe rwose ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, avuga ko urabyibuka igihe yahuraga n'abantu yita ngo ni urubyiruko, harimo abanyarwanda bo muri FDLR benshi bariya bajirimbitse mu nda n'abandi, baranigaragaje bamubajije ibibazo cyane, aho yavugaga ko ngo azafasha abanyarwanda ngo bakavanaho ubutegetsi buriho mu Rwanda. Rero igihe yabivugaga iyo ubihuje na biriya usanga bimwe yavugaga abivuga mu magambo, ugiye kureba rero hariya wavuga uti noneho arimo arabishyira mu bikorwa, ariko kuba inkuba imukubita biriya agenda bigereranya na bimwe byo muri Bibiliya, aho Farawo yabujije abana ubwoko bw'Imana gutaha iwabo, arangije hari ibintu bita mu Kiswahili ngo ni mapigo, n'ibihano ibihano 10 yahanishijwe. Rero uyu nawe inkuba imaze kumukubita, ubu ni ubugira kabiri, ubugira gatatu, ariko wenda indi ishoboye kuba itari inkuba yari umurabyo, ariko inkuba ni ubugira kabiri. Oya, buriya nayo yari inkuba kuko yiza kuba umurabyo, ariko kugwa amarabira ntave mu mwuka ntihagire uwo babika. Ariko njye mbona iyo babitse umuntu iba ari inkuba rwose. Yego, aha ngaha uvuga uti hapfuye kanaka, hapfuye abangana batya, iyi ni inkuba. Ubwo rero imaze kumukubita inshuro zingana zitya, kandi ukurikije biriya bihano byahabwaga Farawo, uko byagendaga bikurikirana niko byagendaga ikije nyuma y'ikindi kikirusha uburemere. yego. Rero nawe igisigaye niba inkuba yamukubitaga akaboko, ejo nareba nabi ishobora kumukubita umutwe. ni ukubabarirana na Hezbollah. rero niko mbibona Mushakamba mbihuza n'uriya mugambi barimo bategura mubisha, umugambi mugari, kamwite mugari, kuko ntabwo ufata igihugu kimwe, ufata ibihugu birenze kimwe. Ni muri ibi biyaga bigari aho usanga barabibye ingengabitekerezo ishingiye ku moko, ku irondakoko, kuri jenoside, ibintu nk'ibyo. Noneho ugasanga ibyo bajyaga bavuga mu magambo noneho kuriya ni ukubishyira mu bikorwa, ariko noneho bajya inkuba ikagira iki ikabakoma mu nkokora. Icyo mbibonamo rero ni uko ejo bundi burya ngo agatoki kamenyereye gukomba harya gahora kagondetse kiteguye gukomba, ariko burya kugira ngo iyo ngeso yo gukomba icike ishire, burya ngo ingeso ishira nyirayo yapfuye. buriya hari igihe aka gatoki gakora ibi ngibi, rero wazagira icyo ukabona noneho inkuba iragakubise karahungutse kavuyeho burundu. ibyo nibyo mbona. nibyo bwana Sentama, ni nako bizagenda. reka twizere ko
aya masomo azatuma basubiza umutima impembero bareke urwango, kuko niba bari gukubitwa n'inkuba itagira amazi batazi aho iturutse, bagakwiye kuvuga ngo ibi bintu reka tubivemo. Gusa mu gihe bakomeje kubivamo n'ubundi umugambi ngo uri kwimukira muri Congo urategurwa hombi, aho n'ubundi bari kurundwa mu kibaya hafi y'umupaka w'u Rwanda. ariko bwana Mushakamba utaragera aho ngaho hari ikintu umuntu yakwibaza. Niba tuvuga ko ingabo zari zarunzwe hariya muri Mabayi ari ingabo z'abarundi ziri hamwe na FDLR na FRN, kandi ese hariya ntabwo twaba twibeshya tuvuze ngo hapfuye 43 b'abarundi? Ese bariya abantu koko ni abarundi bariya uko ari 43? ba nyirabo bazagera aho babarire bazabyivugira, reka tube tubivuza abarundi kuko aribo bari muri kiriya gihugu. Yego, ubwo abandi nabo umunsi barize tuzabimenya, cyangwa n'abarundi bahawe ubwenegihugu vuba. ntuzi se ko ubundi abadepite bavuze ngo abantu baza ari abakongomani bakagura imirima nk'abarundi? Hari n'undi nabonye avuga ngo ni ukujyanaho indege ngo bagasunikana ngo vu. ngo ni vu. Reka noneho dukomeze hariya kuri iriya ngingo ya kabiri, ngira ngo niyo wari ugiyeho. Aho bivugwa ko nyuma y'urugendo rwa Nyamwasa Kayumba Kinshasa, kuko ngo aherukayo, kandi uze kutubwira no kujyayo kwe icyo bisobanuye. FDLR zaba zikomeje kurundwa hafi y'umupaka, bwana Mushakamba. Igihe uriya mugabo Kayumba yari kwa Kisekedi, nibwo bateranyije FDLR na FARDC n'iyo Wazalendo, birangira abantu bashatse kugira ngo abantu barangarire kuri uko gusubiranamo, ntibamenye ko hari ikidasanzwe cyageze cya muntu udasanzwe wageze Kinshasa. Ariko n'ubundi imboni ziri Kinshasa zirabivuga mu kuyobya uburari. Mu kuyobya uburari, yego, zirabivuga. n'ubu amakuru rwose arasakara agera hose. Yego, ariko biza gukurikirwa noneho no kwita kwa kuyobya uburari kwabo, n'ubundi byarangiye ingabo nyinshi zijanywe ku mupaka, hafi n'umupaka mu kibaya. yego, ibyo ngibyo rero bihita bikurikirwa noneho no kuba ingabo ziyongera, n'uyu munsi hajyanwa izindi, ku buryo ubona ko hari ikintu kiri gutegurwa. Gusa icyiza ni uko abari hakurya, abari hakuno, hakurya niyo ngiyo, abari hakuno nabo biteguye kandi bashobora gukoresha kujomba agashinge kamwe igipirizo kigasandara. birumvikana. Ariko turabihuza nanone n'indi mirwano. Yego, Sake barwanye, Minova bararwana, ndetse no mu bice bya Nyiragongo urumva higiyo. yego, aho FDLR yavuye hahise hiroha za Wazalendo zisukamo, ariko zisanga hari abantu baba bari hafi bareba, barakubitana, barabakubita, babamerera nabi. Ariko intambara ishyushye uyu munsi yabereye Minova. hamwe twavuze ubushize ko harimo kurundwa ingabo nyinshi z'abarundi. Yego, bifashe video barigaragaza. Yego, barigaragaje, ariko biha ngo gutera saa 8:00 nk'iri mike cyane. saa 8 z'amanywa z'ijoro. Yego, ngo bari abahibu bari kumwe n'aba special force ba CNDD-FDD. burya impamvu ngo ibihunyira bibona nijoro gusa. ngo ibihunyira bireba nijoro. ariko akunda kubita amazina mabi, numvise n'abandi ngo ni shitani ya kabiri. za shitani. n'abandi ngo ni ibihunyira. n'ibisiga by'indwara by'inzara ndende. ubwo rero abo bagabye ibitero, ibyo bihunyira byagabye igitero muri iyo saa 8 zisanga hari abahungu rwose b'intare batajya basinzira, babakoramo 43 basiga ubuzima aho ngaho, abandi barirukanka.
ujya Yego. gucya isaa 12 n'iminota, saa 12 n'iminota mikeya, nibwo bahise kubera umujinya bafashe imbunda baresitara, ubundi barasa mu bice M23 irimo irabihorera. Ariko amakuru ni uko M23 iherutse kuzana abasniper bashyashya bakirangiza imyitozo badahusha rwose, bateye ubwoba. Yego. Barangije barabareba neza, barabavizira, bareba aho bari, babakoramo 42 bahita basiga ubuzima ba FARDC. Ubwo nyine turabivugira hamwe. Yego. Abarundi 14 nabo ngo bahise bahasiga ubuzima. Ubwo abarundi nizambonera kure nabo ba special force ba CNDD. Ariko abarundi bahuye n'ingoma mbi hariya. Ntabwo ikibazo nuko bakomeza kohereza y'abandi, ngo basigaye bihemba inka z'abakongomani hariya. barazirya kangahe? barazirya izindi bakazijyana i Burundi. Ntibarya kuko n'ubundi iminsi basigaje ni mikeya, kereka niba batarigabye imbere y'intare. Birangije bakubiswe gutyo, birangira none imirwano ikomeje. Birangira umu FDLR witwa Majoro Faustin Kambale Kikuru, niba ari Faustin, niba ari FDLR, niba ari FARDC, ashobora kuba ari FARDC, ariko ngo witwa umukapiteni tutaramenyera izina wo mu FDLR crap yavuze ati mureke dusubire inyuma dukore withdraw duhunge, aba bahungu ubu ngubu bamaze gufata umurego baratumara. Uyu Majoro Justin arabyanga. Justin byanze bakomeje guhanyanyaza, nta minota 30 yashize batarimushizemo n'abaguye aho ngaho. Bamuhora bakwiye imishwaro barirukana. Bamuhoye ko yavuze ngo basubire inyuma. Niba yishwe na bene wabo, niba yishwe n'uwo bahanganye, ntiwamenya ngo yishwe nande. Amaze kwasiga ubuzima, abandi barakwiragira bakwira imishwaro. Urugamba rw'uyu munsi rurangira rutyo. Ariko Isake naho byakubitaga, aho bamwe bashaka kugana ku muhanda ujya Kicanga, baba Wazalendo bari bigabye imbere, FARDC zasigaye inyuma. Barangije basanga abahungu abasniper bari hafi, urabizi ko bari hejuru yabo, babakoramo bikomeye cyane. Wazalendo 47 barapfa, aba FARDC 23 nabo barapfa. Birangira Wazalendo basubiye inyuma barasana n'aba FARDC kuko bumvaga ko ababegereye aribo bari ko barasa. Intambara rero n'Isake nayo irangira gutyo. Ibintu n'amashakamba rero buriya ikijya gikomeza intambara y'Isake. Sake buriya ni mu kibaya, ni hasi. Yego. None iyo uturuka mu bice bya Masisi werekeza i Goma, ujya kugera Isake no kumanuka. Ukuvuga hari imisozi iri hejuru ya Sake, ngira ngo ni nayo mpamvu bavuga ngo bari babari hejuru. Ntabwo bari babari hejuru babaniga, ahubwo bari hejuru ku misozi. Yego. Yikingiye aho abandi baturukaga, kuko abandi aho bagendaga hari mu kibaya. Iyo ufashe nk'ahantu bita kwa Madimba ugafata ku Makawa, ni ahantu hari hejuru cyane. Kurasa uri hepfo mu mujyi wa Sake ni ibintu byoroshye, kuko uba umureba mu mutwe. Yego. Niko byifashe rero. Mbonye n'andi makuru ngo muri baba FDLR mu bantu bapfiriye mu kibira. Yego. Ngo harimo abadiaspora benshi. Ubwo ni babandi nyine, ahubwo se ni kibira, ni Mabayi. Ni muri Mabayi. Mabayi nuko, ariko Mabayi nayo ikora ku kibira Bwana Mushakamba, ngira ngo nayo ni komini iri hariya hafi yo na Buganda, niba ari Buganda. Komine zikora kuri ririya shyamba rwose, ngira ngo nizo mu ntara ya Cibitoke. Harimo abadiaspora rwose b'Abanyarwanda bo mu bihugu mpuzamahanga. Ubwo ni bya bihamya bigaragaza ko hari FDLR zirimo.
bariya abantu bakunze kuzamo cyane buriya ngo FDLR yashatse ingabo ibyo bita kurekrita cyangwa turikute yarikutinze ingabo mu banyarwanda baba muri biriya bihugu bya Afurika y'Epfo atari Afurika y'Epfo ariko nk'igihugu ariko biriya bihugu byo mu gice cy'uyu mugabane wa Afurika igice cyo hepfo biriya bice bya Zambia bya Malawi bya Botswana aho ngaho muri biriya bihugu bya hariya hari abagiye rero bavayo ndetse n'ahandi bakaza hariya ko ukubona bariya ba Gasana nabo ba Kayumba na babandi bose bagiye basura Gisekedi nuriya ngirwa padiri yemwita ngirwa padiri ko ntabwo ari padiri yuzuye nibyo ariko ntaho tuza asoma misa bariya bose bagiye biyemeza gushaka ingabo mu bihugu bashobora kugeramo bakajya bazizana rero gutorezwa hariya uguti bagashuka abana siho honyine buriya na neva ngo asigaye ababwira ko bajyana mu gipolisi yarangiza akaburiza imodoka akabambika uniform akaburiza imodoka akabajyana Kongo. Ibyo byatumye hari abahoze batera urwenya ati dukurikije ibyo neva akora nawe twamwiza general autoproclame kuko nta general yo kuri wakora biriya mu rwego rumwe na ba Mutayomba yego yabaye ba Mutayomba na undi mumotari Mbokani na ba Mbokani na ba Guido n'abandi bose urumva rero biriya bihugu byose hari abavayo ngira ngo hari igihe intambara ari ikaze mu bwiza hariya mu bwiza ni hariya nyine mu burasirazuba bwa Kongo hafi na Gicanga urenze Gicanga mu bahaguye harimo abo basanganye ibyangombwa byo muri biriya bihugu yego ngira ngo urabyibuka si ubwa mbere rero abantu baba baturutse muri biriya bihugu n'ubundi birasanzwe byari bisanzweho ubwo rero niba hari muri aba bapfuye nabo barimo birumvikana kuko baba bari hamwe n'abandi kandi urupfu burya ntirutoranya ruraza rugafata rero nabo bashobora kubigwamo bakabigwamo gutyo cyane ko baba baje kwifatanya na bariya yego ngira ngo bose ntibagira amahirwe nka ya nkuba iheruka gukubita kugira ngo yakoze hasi amaze kugenda uriya murumbu ngo numvise bamucaho urwenya ngo umupfumu we ngo arazikabya niba arazeza kuko ngo yahise agenda yamara gushingura ikirenge aho ngaho bigakomera yego bwana Sentama reka twongere dusubire mu mujyi wa Goma yego mu mujyi wa Goma ejo bundi umunyamakuru wa radiyo Maria yari yarashwe araswa n'abawazarendo birumvikana ariko bidatinze none ngo bagaragaje abantu 33 ngo baba bari inyuma y'ubwo bwicanyi yaba ubwo umunyamakuru n'abandi. Goma igira ibyayo bwana Mushakamba. Hari igihe njya numva bavuga ngo 40 volere ubusambo 40 ubundi ukumva abandi bitwa andi mazina. Abangaba rero nibyo koko barabafashe ejo barabagaragaje. Igikorwa cyo kubamurika cyahagarikiwe na Suriyetena witwa Olivier Sadiki. Niriyetona muri polisi mu gisirikare. Ndabona ari umusirikare. Kandi ugiye kureba na uniform ndabona yambaye civil ahangaha. ndabona bamwe escorting harimo abasirikare.
ariko niba hatariho suriyetona de polise ubwo ni umusirikare. oya nta suriyetona de polisi, ni suriyetona gusa, bivuze ko ari umusirikare rero. yego uyu rero akaba ariwe wamurikaga ibi bisambo abimurikira umuyobozi w'umujyi wa Goma, ya General Kapende Kamande Faustin, uyobora umuntu we meya w'umujyi wa Goma, ni umupolisi. Amwereka rero ibi bisambo 33 byayogoje Goma. Baza kwereka bamurika n'imbunda zigeze muri 6, harimo n'izo mu bwoko bwa Kalashnikov, iriya AK-47 cyangwa AK-47 zirimo, ntabwo ari imwe, harimo nyinshi. Noneho muri ibi, ikibabaje rero muri ibi bisambo bagaragaje uko ari 33, hagaragayemo abasirikare 3 ba FARDC, hagaragaramo umuofisiye umwe w'umupolisi, hagaragaramo abagore 4, yego, hanamurikwa n'intwaro 6 twabivuze n'ibindi bikoresho. uwo mwofisiye nta peti ririmo. Karame, uwo mwofisiye nta peti ririmo rye yambaye. inkuru tugeraho igaragaza ko ari ofisiye de polisi, nta peti ririho, ariko urumva ko ari umupolisi mukuru. birumvikana. urumva rero niba umutekano uhungabanywa n'abantu nk'aba ngaba aribo bakawubungabunze, ibi nibyo bikomeza ikibazo cya Goma. yego, kandi urumva abantu baba bitwaje intwaro gutya zitazwi, batanakorera munsi y'ubuyobozi, bakorera inyungu zabo, biba bambura. urumva niyo abonye umuntu ashobora no kutamusiga akaba yamwica. byumvikana. aba ngaba rero baragaragajwe ejo hashize, bagaragarizwa uriya meya w'umujyi, ndetse hanagaragayemo n'umurozi. ko muri Kongo ni abantu bemera ibirozi cyane. hagaragayemo n'umurozi, ubwo ashobora kuba ari gukagirangira ngo uzi icyo ari cyo bwana Mushaka. yego, yani nko kuzinga, nenda yarakagiraga kugira ngo badafatwa, ntawamenya. birumvikana. hariya bizera ibintu by'amarozi cyane. kugira ngo rero ntatinze, ibi bisambo 33 byafashwe muri ya gahunda hariya bise safisha mujyi wa Goma. safisha mujyi wa Goma bisobanuye ngo sukura umujyi wa Goma. sukura mbega no kumaramo ibisambo, ariko ikigaragara biri mu mvugo, mu ngiro usanga nubwo bafata abangaba babamurika, hirya hakaba hari abandi bica abantu. ahubwo twarababuze mu ntuza mu butabera. kuki buri gihe babafata babajyana hehe? icyo nacyo nicyo kwibazwa. ushobora kugira ngo ahubwo icyo umuntu yakwibaza ko babafata babamurika gutya, ejo bakongera bakabarekura bakabohereza mu bantu ngo bongere bakore ibikorwa nk'ibi. byanashoboka. igihe niko mbibona, noneho bigahora abantu bagaruka babagarura. ibi rero bibaye bimeze bityo byaba ari agahomamunwa, byaba biteye agahinda, ariko mu by'ukuri umuturage wa Goma ararenganye pe, amerewe nabi cyane, bikomeye nabi cyane. bamwe bacuruza bakaza bakabimwambura, bamara kubimwambura hari uwo basiga barashe bishe, hari uwo basiga bamugaje, hari n'uwo batagize icyo batwara kindi bamusiga mu bukene, bamwambuye ibyakamutunze byose, agasigariraho akagorwa n'ubuzima. ibi rero ni ikibazo rusange ku baturage baturiye umujyi wa Goma rwose. ngira ngo wagiye unababona bavuga bati leta niturinde, n'ibitaturinze nishobore noneho ireke AFC M23 nize yifatire umujyi, noneho
itanga amahoro abantu natwe turyame dusinzire nk'abanyarucuru. Ngira ngo rero ahangaha twatambuka tugakomeza. Habaye igisa n'urubanza rw'umukoronere Igoma, bimeze bite? Araburana iki? Bimeze bite? arasabirwa ikihe gihano? Bwana Sentama, ikintu gitangaje ni ukugira ngo umwaka urinde urangira umuntu akiburanishwa yarisha abaturage, abantu bararize barihanaguye batarabona ubutabera. N'uwitwa Colonel Mike Kalamba Mikombe, uyu nguyu yari umuyobozi wa brigade y'ingabo zishinzwe kurinda perezida mu mujyi wa Goma, zimwe zari ziraye mu baturage basenga, barimo basenga bitaga Wazalendo, maze barabarasa baricwa koko ku buryo bukomeye. Rero ubushinjacyaha burabasabira igihano cy'urupfu uwo Mike Mikombe, abandi nabo bagasabirwa ibindi bihano bitoroshye. Mu bo bareganwa, muri batatu bareganwa harimo uwitwa Mbayambaya, harimo Mwati Musengwa na Amita Daniel. Abo ngabo bandi ngo basabiwe igihano cy'imyaka 10. Rero muri uru rubanza umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yasobanuye itandukaniro riri hagati y'ibihano byasabiwe koroneli n'abandi bareganwa batatu, aho bisaba kwibanda ku nshingano rusange n'uburemere bw'icyaha. Umushinjacyaha mu nyandiko y'ikirego agira ati, ndasabira igihano cy'urupfu uregwa Kalamba Mikombe n'igifungo cy'imyaka 10 ku bandi bareganwa, nifashishije teori ya juxtaposition, kugereranya ibintu bibiri ngo urebe itandukaniro, igizwe no gusuzuma inshingano rusange n'uburemere bw'icyaha, aho gushaka uruhare rw'umuntu ku giti cye ari byo bigorana kubera ko abaregwa bangije intwaro bakoresheje mu kurasa abahohotewe. Muri icyo gikorwa abunganira abaregwa basabye umwanya wo gusuzuma inyigisho n'ibitekerezo byatanzwe n'umushinjacyaha mu nyandiko y'ibirego nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru bya Congo ASP. Ku rundi ruhande ariko abaregera indishyi barasaba miliyoni 10 z'amadolari y'impozamarira agomba kwishyurwa na leta, basanga ariyo nyirabayazana y'ibikorwa byakozwe n'abasirikare bashinzwe kurinda perezida. Urukiko rukuru rwa gisirikare rukurikiranye ku rwego rwa kabiri Colonel Mike Kalamba Mikombe n'abasirikare Muwati Musebwa, Amita Bangala Daniel na Mbayambaya Fabrice rwari rwakatiye igihano cy'urupfu mu rwego rwa mbere muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 100. Bwana Sentama, igitangaje ni uko aba bari kuburana uwo bavuga ko yabategetse ari we Constant Ndima, we rwose ari kurya inkoko akiyongeza indi akanywa champagne Kinshasa yicecekeye ntawe umuvugaho. Nta gitangaje kirimo Bwana Mushakamba, n'umunsi byagaragaye na mbere n'umunsi avanwa ku guverineri agahamagazwa i Kinshasa. Agenda i Kinshasa abantu bose bari biteze ko afatwa agafungwa akazabibazwa. Yego. Ariko icyagaragaye ni uko bamusanganije champagne hariya ku kibuga cy'indege i Kinshasa. Indege bamusanganije champagne Bwana Mushakamba. Kandi turabyibuka bwa mbere uyu Colonel Mike Mikombe yitaba urukiko yarabivuze, ntabwo yari iminwa, ngira ngo warabikurikiye warabibonye. Yego. Yarabivuze, aravuga ati kubera iki babimbaza ibi ngibi babinshinja batabibaza uriya wabidutegetse. Uwo yavugaga wabibategetse rero nta wundi n'uriya wahoze ari guverineri, uriya witwa Constant Ndima niwe wabibategetse, akaba yarasabaga ko ari we wabibazwa. Ndetse bwa mbere na mbere ndakeka nabonye narabikurikiye yanze kuburana, avuga ati nzaburana nzagira ibyo nsobanura ahari. Bigaragaza rero ko nubwo atabibajijwe harimo uruhare rwe nubwo rwazinzitswe Bwana Mushakamba. Birumvikana.
yego reka dukomeze rero tugende tugere kuri iriya ngingo isoza. Iyi ngingo isoza iragira iti Tshisekedi agiye mu rundi ruzinduko. Ibi rero nibyo ashobora no kuba yanahagurutse Bwana Mushakamba. yego yanahagurutse nkurikije uko amakuru abyemeza. Yitezwe mu gihugu cya Hongiriya ejo ku itariki 30 z'ukwezi kwa cyenda. Noneho hariya nagerayo bikaba biteganyijwe ko afite uruzinduko rw'akazi ruzamara iminsi 3. ubwo ni ejo bundi no ku itariki ya 2. noneho hakaba hitezwe ko ngo bazasinyana amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'ishoramari. Amasezerano akazasinywa hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Hongiriya. Ibi tukaba tubikesha radiyo televiziyo y'igihugu cya Kongo yitwa RTNC. yego nayo nguko rero Bwana Mushakamba basigaye bamuvugiraho ndetse byageze no kuri Google. buriya ngo niwandika muri Google ngo perezida voyageur uvuga perezida uhora mu ngendo hahita haza izina ry'uyu mugabo. nibyo rwose akomeje guhamya ko ari perezida voyageur. kandi nyine se wamurenganya uvuze ko atazavoyaje cyane bitewe n'uko ibyo mu gihugu cyameze nk'utabizi. nawe reba ibintu biba, reaction y'ikabura, reba ibintu biba ntihagire igihinduka. abantu baravuga ariko bameze nk'abati inyuma ya Huye. nibyo koko Bwana Mushakamba, ni byinshi byagiye biba, wenda abantu bakitega ko yagira icyo avuga ngo ahumurize abantu abakongomani. hari amasezerano menshi yagiye abasezeranira, bo ubwabo bivugira ko hasohozwa mbarwa cyangwa hafi ya 0. yababwiye ko agiye kwicara i Goma kugeza umutekano ubonetse mu burasirazuba bwa Kongo. ariko ngira ngo kugira yaharaye ijoro rimwe arasabye agahenge kugira ngo abone uko yurira indege aguruka akagenda. Bwana Mushakamba ngira ngo ibyo urabyibuka. ntabwo tutindaho, nyemerera tugane ku musozo w'amakuru yacu. dushimire abadahwema kudukurikira uko amakuru asohotse. dushimire bariya bakoze subscribe. dushimire abaduha ibitekerezo byabo muri comments. dushimire abakanda like. dushimire abakanda kuri share ibiganiro n'amakuru yacu bakabisangiza inshuti zabo. tubabwira tuti haba kuri radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, haba kuri ku Muco Wacu TV, bakomeze n'abandi bashya bakande subscribe. tubibutse ko subscribe ikandwa rimwe gusa. iyo ukanze bwa kabiri ahubwo uba usohotsemo amakuru ntiyongera kuza, bigusaba kongera gukanda kugira ngo kuri ka kazogera bigaragare ko havivuye, noneho amakuru yacu akazajya bageraho. reka mbabwire ntimurare neza bari badukurikiye. ijoro ryiza, muraraharyana, turabakunda. yari Sentama kuri mikoro. Bwana Mushakamba akira mikoro, nawe ugira icyo ubwira bari badukurikiye. Imana iguhe umugisha Bwana Sentama, wakoze cyane. n'abadukurikiye mwese Imana Uwiteka bahire, kandi Imana ikomeze ibahundagazeho imigisha. murakagira Imana.